inrini le pathiania te khan in el sang khel chun zomania chung jinga langsar zwala chuan France Football League Sangber League 1 a Rensin goli gol khatin Monaco an neya he me cha hian Monaco ta mini samret pangana a Paul Pogba in lanin ani hian Mamadou Koulibaly athlaka Paul Pogba hian damdoi man phalo amhala wanga shrem ato nuwa kumsani somni pathum nuwa official competition a khel masak berania atim nena chanpui zolo ma sela atan hun poimo big atlingani League 1 champion lai PSG in anmi khwali half sithum final ne thunga PSG ta mini somni pakwana li kang inan gol maswai khungin second half mini samruk pangana John Neves ana khungbela mini somret pasarina Bradley Barcola an khungvele bokin PSG hian in khel thunun chungin phu takin point thum an hlo chuak ani ti hian League 1 season kalmeka PSG hian khel som pathuma point somthum naiin tebula point nia sang chungin man shoi meka pahnina Marcelin point somni pariat naiin pathumna Lens point somni pariat vekan neya palina Lilin point somni pathum an nei bok pangana Strasbourg amin point somni pahni an neya parugna ren somin point somni pakhat an neyani League 1 a hian PSG Marcel Lens te hi khelsom pathum theu an khelto tangin tumkwa theu an chak ani Germania Football League Sangber Bundesliga a Borussia Dortmund an chak zolova an mikwa Stuttgart nen golthum veve khungin anin netok he me cha hian Dortmund hian mini somthum palina a Emirates ana penalty goal mangin ma an ruaya mini somli pakhana Maximilian Bayern khung belin sini fai ma an roi nu hian Stuttgart ta mini somli pasarina le mini somsari pakhana Brighton player Louis Dennis unda fan an sipura suta gol ni veve an nei nu hian mini somret pakwana Karim Adeyemi an Dortmund ma roi pui vele Dortmund hian chakin be seina an nei lian neya ma se Stuttgart hian mini somkwa pakhana additional time ha Dennis unda mangbokin an sipuran suta unda fa hat-trick goal mangi Stuttgart hian an sipuran sut zawa team pahni te hi goal thum veve khungin anin ne tok ta ani he me cha hian Stuttgart tan Dennis unda ache thaleya hat-trick asiama wangin atimin point an hlo chhuat thei pha Bundesliga match danga Wolfsburg helmola Leverkusen goal thum gol khatin an chaka Leverkusen tan Jonas Hofmann Edmond Tapsoda le Malik Tillman tan gol khat thewan khunga Wolfsburg hian goal thum an chuan nuwa mini somnga pasarina Dennis Wafro mangin gol khat an khung ve sham ani he match a hian Leverkusen hian first half a goal thum khungin point thum an hlo chuak chun zom Bundesliga champion lai Bayern Munich in an mikhwal Freiburg an dim lo hleya goal ru goal nin an sop he match a hian mini som panina Freiburg hian Suzuki mangin ma an shoi masa mini som pasarina Manzambi an khung bel le bokin Freiburg hian mini som pasarina sinhi fine ma an shoi dera ma se Bayern hian goal rukin an chang let Bayern goal ma sabar hi mini som ni panina Karla na khung ania he goal hi Michael Olise an siam sakani he mihnu first half additional time Michael Olise an khung bel velein an sipuran sut zawa second half Bayern hian goal li khung belin mini som nga pangana Michael Olise siam sakatangin Dayat Upamecano an goal thum goal nia ma an shoi na goal khunga minute samrukna Pavlovic siam sakatangin Hurricane an goal khata khung veleya mini somsari pariana Nicholas Jackson an Michael Olise siam sakatangin Bayern goal ngana akhung zuile heminu mini somret palina Michael Olise bokin he mecha a goal ni na le Bayern goal rukna ni bok akhung chun zoma Bayern Munich hian goal ru goal ni in Freiburg hian neya phu takin point thum an hlo chuak he mecha hian Michael Olise a khel thaleya goal ni akhung ba ka assist thum anei tela goal contribution panga loi aneyani Michael Olise hian season kalmeka Bayern tan match som pariata khel towa goal kwa khungin assist som anei tela match som pariata tang hian goal contribution som pakwa anei tling der to Bayern goal khung khol Hurricane po hian goal khung le ta ka wangin tun season a Bayern tan match som pariata khel to tangin goal som ni palia khunga assist thum nei telin match som pariata tangin goal contribution som ni pasari te meu anei tling der to ani ti hian Bundesliga season kalmeka Bayern hin khel som pakhata tum som chakin tum khat jon neya latlomia lo om chun ni chun zom zelin khel som pakhata tang hin point som thum pakhat an hlo chuaka point rukin ma an shoi fal mek pahnina RB Leipzig in point som ni pangan neya pathumna Leverkusen in point som ni pathum nein palina Dortmund le pangana Stuttgart in point som ni pahni veve an nei bok Bayern hi Bundesliga season kalmeka gol khung tamber an ni pialama gol chhuat lember an ni tel boka season kalmek Bundesliga hian an che thafal le Italia Football League Sangber Serie A Milan derby AC Milan sikhat final chaka he match hian golom chun hi mini somnga palina
Christian Pulisic akhung ania AC Milan goalkeeper Mike Maignan achachale boka Inter Milan ina penalty anpe thatakin alaudan saka AC Milan hian goal chua lovin sikhat faya chakin point thum anhlo chua theipha ani Roma point khwalmola Cremonese goalthum gol khatinan neya Roma tan Matias Sule Evan Ferguson le Wesley Francaten gol khathewan khunga Everton atanga lona anho Evan Ferguson hian Serie A gol masaber akhungani Champion line Napoli in anmi khwal Atalanta goalthum gol khatinan ne boka Napoli tan Ajax player thin David Neres an goal ni khungin Noah Langan goal khada khung boka Atalanta golom chun hi West Ham player thin Gianluca Scamacca an minute samnga panina akhung ani Juventus an chak zawlo thunga Fiorentina khelmola lenglutin goal khat ve khungin ani ne to ka Juventus hian first half additional time Philip Kostic mangin ma shoi ma sela second half minute samli pariana Rolando Mandragora mangin Fiorentina hian an sipuran suta goldang lubel talavin point khat ve an lo chuak ti hian Serie A season kalmeka te bula Roma in khelsom pahnia point somni pasari nein pahnina AC Milan in point somni panga an neya Roma hian point nin man shoi falta a pathumna Napoli champion line point somni panga an nei boka palina Inter Milan in point somni pali nein pangana Bologna point somni pali an neya parungna Juventus point somni an neyani te bula parungna Juventus le ma throi tu Roma in thlauna point sari chawaniya te bula pangana Bologna le ma throi tu Roma in thlauna point thum chau ni bokin Serie A hian champion in base team an la thanem leya te bula top 16 hi anin nai zual le anni ho hi point somni thok chuak ling om chun anni bok Spain football league sangber La Liga Real Madrid an chak zawlova LC khelmola lenglutin goal ni ve khungin anin ne tok he matcha hian minisom nga pathumna LC hian Alex Febas mangin man shuaya minisom sari pariana Bournemouth atanga anlak lu Dean Heisen mangin Real Madrid hian an sipuran sut vele minisom red palina LC bokin Alvaro Rodriguez mangin ma an shwainon leya minisom red pasarina Jude Bellingham an Real Madrid an asut vele thung he minu hian goal danga lu bel talova additional time minisom ko pasarina Victor Charles LC player red kala choyo wangin no chua ani thunga team pani te hian point khat ve an lo chuak chun zom ani Real Madrid hian La Liga season kalmeka match an khelna nung panga atangin chumthum an chaka chumni draw an neya tu naya Real Madrid hi an tol thlovele zeu thina La Liga match an khelna nung pania phe chuan draw result ve an lo chuaka hei wang hian Barcelona nen anin karpo azim zualta ani Madrid club dang Atletico Madrid in khwalmola Getafe sikhat final neya golom chun hi Getafe player Domingos Duarte an minisong red panhina an lama atilu palania on goal hi mangtangkain Atletico Madrid hian point thum an hlo chuak in kheldanga Barcelona in silifain an mikhwal Athletic club an neya Barcelona hian hun engemaw chen an stadium pa ngai Camp Nou an sak thada wangin an mang theilova he matcha hian an stadium an sak that nuwa an match masaber khelin minute lina Robert Lewandowski an goal mashwai akhunga first half additional time Ferran Torres an khung belin minisomli pariana Fermin Lopez an akhung zuile boka heminu hian goldang lu bellok lo ma sela minisom kuana Ferran Torres bokin Barca tan khungin Barcelona hian silifain Athletic club hian neya phu takin point thum an hlo chuak he matcha hian Athletic club player Oihan Sunset minisom nga palina red card choya wangin no chu ania second half un tamjok Athletic club hian player claim jokin an khela Barcelona tan all samzual pha hle ti hian La Liga season kalmeka Real Madrid hian khelsom pathuma point samthum panhi nein ma an hroi chun jam zela ma se panhina Barcelona hian khelsom pathuma point samthum pakhat nein point khat chawin anin thlau to ani pathumna Villarreal in point somni pakwa nein palina Atletico Madrid hian point somni pariat an neya anni team pali Real Madrid Barcelona Villarreal le Atletico Madrid te hi champion in base sang zual team ani chunjom ta zel English Premier League match day som panina khelania heta hian Bournemouth le West Ham te goal ni ve khungai ne tokin Crystal Palace in sinhi fain Wolverhampton an neya Brighton in goal khatin Brentford an ne boka Fulham in sikhat faya Sunderland nein Aston Villa in Kholmola Leeds United goal khatin an ne bokani team langsar in lana Burnley khelmola Chelsea sinhi final chaka he matcha hian minisom thum pasarina Chelsea hian Pedro Neto mangin ma an ruaya Jamie Giddens cross ball do thu sam Pedro Neto hian atau lu tani Neto hian second half po akhung belte hleya goal bana pet per
Chelsea hian neto manga ma an hroi hnu hian goal dang an khung bel theilok lova hun top dan hnai minute somret parian na Enzo Fernandez mangin an khung bel vele chau magi wan thataka bola lak lu hnuwa Enzo Fernandez tan siam sakin Argentine midfielder hian apet goal chiang hle he match hian Chelsea hian bolan chang tam zoka goal shot po an nei tam zoka chakphu zok an nia phu takin point thum an hlo chuak Chelsea hian English Premier League ka match an khel hnung panga atangin tumli hena an changta a tun season a match som pani atangin tum sari chakin tebula panina anin hlangkai ta boka blue sian ma an son ta zel ani hetila hian Chelsea na an netak Burnley hian English Premier League season kalmeka an home match na hnung panga atangin chumthum te meu an klom towa tun season a hian an home match a result an nei thalei thei lovani chum khat chawan chaka chum khat jo an nei tel champion lai nipui transfer kongka honlaya sum mangtam Liverpool an cheswal chun zom zela an mikhwal Nottingham Forest in sithum fain an ne he match hian mini samthum pathum na Nottingham Forest hian Morilo mangin ma an hruaya Nottingham Forest hian corner an hlo chhuak ma sakber atangin goal an khung ani he goal lu theina tura Liverpool ina corner an choidana Ibrahima Konate dem theiania Konate hi film khordeu se corner choi lo theiania ma se antana poizongin akhosa ani farsa fa goal dang kan mu chun zom lawa second half tranter la mini samli parukna Nicolo Savona mangin Nottingham Forest an khung bel ngal thunga velam sira tangin aneteka Liverpool klar nung du tokin an hoi boi tir nuwa veng tu nei lo Savona hian du tokin aduna hmuna tak apet goal zuya Liverpool defending anoi hle hemi nu mini samsari parian na dinglam sira tangin Nottingham hian an norve thunga Andy Robertson chiang zeta abum nuwa 6-8 box nai taka tangin Omari Hutchinsonan gola apeta Alisson Bekaran thatakin dan sakma sela ball per hi veng tu nei lo bok Morgan Gibbs Whitean all samsetin penalty area atangin apet goal ani he match hian Liverpool hian ball an changtam ti lo chu Nottingham laka in chuan na tur an nei lova Anfield ta in khel ni ma sela Nottingham hian an tumang takin an khel chuak ti alanga Liverpool hian ball tum zanga somkwa paria temeu anin pass lain Nottingham hian tum za somsari chau anin passa ma se ball chantam hi chakna ani lo ti Nottingham hian an lan tir chiang hle Liverpool hian farsa fa kodi gakpo mangin an nor na hleya ma se second half a ero gakpo a khel talavem ni ti thei khopin Nottingham hian an veng tha a Arne Slot tactical change second half a team asik soidan ten omzia a thalamin anei thei lo tluan ti thei ani he match hian Nottingham hian goal tam jok khung thei an nia Liverpool hian goal thum chau an chua hi an van nei hle Liverpool lam hian goal khung ngei na tura ngai tum hni vel an nei ve boka Nottingham lamin an block that chu thusan Liverpool player ten an pet that tok lo wang ani pakhat he match hian British transfer omtaw zonga player Leiman Tamber Alexander Isakan farsa fa goal shot anei mi lova chance nei lovin atluan thak Liverpool hian tlarma player pathum hangma sela pet goal tum vek an ni na hi tlarma lama an boina langsar an center forward tena chance an nei hlei theilo na langsar ni in alangani in kheldanga Newcastle United in Manchester City mikhwalin goal thum aluta he match hian City hian ball an changtam zoka goal shot po an nei tam zok ma se Newcastle hian goal shot tum sari an nei atangin tum nga lai goal zona an peta City laka omzenein nget takin an khel in khela tang tha Newcastle tar hnung an film khora an counter attack alawom thin le farsa fa City goalkeeper Donnarumma an save pui tak tak anei ba ka Newcastle hian swear chance ti theya goal mauta an pet lo boka Harvey Barnes an hun thabik a khoral City tan Phil Foden an chance tha nei ma sela Foden hian a pet goal lova Newcastle defender in atlo fu man ni in alang boka ma se penalty pek an ni lova Pep Guardiola alom lo hle Halanan goal a khung faw na thin mun atangin thatakin pet ma sela Newcastle goalkeeper in adan sak boka farsa fa team pani ten goal an khung theilo tluan ani second half a City goalkeeper Donnarumma bokin save thatak anei chun zoma Nick Woltemade pet adan sak anuwa mini samruk palina Harvey Barnes pet ero adang thei tabik lova ma se mini samruk pariana City hian Ruben Dias pet thatak mangin an sipuran suta Dias pet hi Newcastle defender ten unblock sak teu hle heminu hian Newcastle in corner atangin an khung teu hlea Josko Vardiol goal line atangin atau chuak man sham heta ball kal zela Newcastle hian north chun zom zatin Harvey Barnes an dinglam sira Jacob Murphy pasa Murphy and cross ngali Nick Woltemade an apalen na mangtang kain far post lama atau phaya
Bruno Guimaraesan tawlu tu ma sela defenderin ati buai mana ballin goal khama per hemi per hi Harvey Barnes bokin changin nai taka changin apet goal ta ani he goal a hian offside a omle omlo check ania chumi hnuwa chuan goal a pom ni in he goal luna hian Pep Guardiola an offside om ngein a hrethunga alom lo na bel cha tu ani hemi hnu hian goal dang alu bel tak lo awangin Newcastle hi goal ni goal khatin Manchester City laka hian an chaka in khel zoa Pep Guardiola an alom lo na lan tirin cameraman kal nain a in hro sa zui chiama alom lo zia atilang na sa hle pathiani zana North London derby khel ani boka heta hian Arsenal in an mi khwal Tottenham goal khatin an neya he match a hian Arsenal hi an chung nung hle ball chang tam jok goal shot nei tam jok goal zona pe nei tam jok an nia phu takin point thum an hlo chuak Arsenal goal ma saber mini samthum parukna a Trossard a pet goala ball pass to Mikel Merino class sanzia alanga defender khumin ball thabik avora Trossard an defender a pet per zuya ma se a goal zui ta thau mini somli pakhanna dinglam sira tanga cross ball kal zela Spurs defender ball tau chua Declan Rice an changin penalty area shula om Eze a pass ngala Eze hian Spurs player pani apal tlang nuwa thazetina pet goala Eze class tak Arsenal a kan muthar le Tottenham player ten Eze an changmi lo kha anti swalang sar niin free taka lawin siam rem thei Eze afak ombok minute somnga pangana Zubimendi afim khur lova a ball changlai Spurs in an lak saka ball changjui tu Richarlison an khomuang lovin David Raya tlan chuak hreranin goal lama apet ngalwata David Raya khum tok che in a goal moi hle minute somsari parukna ero Eze bokin changtumu nei lovin adu ang taka ball asiam rem nuwa penalty area chunga tangin thazetin apet goal velea Eze hian Arsenal tan a hat-trick masaber apuitlin Eze hi Tottenham in laklu antum thina an halut man teu hle nge ma se Arsenal in an chu sak hei wang hian an karbo rok po asan zual pha a ma se Eze ngei mai hian adu than masak Tottenham lama adu than nung Arsenal tan hat-trick asiam ta a Tottenham tan tu te tan chuan Eze hi angei om zual sot don ti achiang ti hian English Premier League season kalmeka team in el tam zokin khel som pan hian khel tling towa Arsenal hian point som ni pakwa nein point rukin man shoi fal meka panina Chelsea in point som ni pathum nein pathumna Manchester City in point som pani palina Aston Villa in point som ni pakhat pangana Crystal Palace in point som ni an neya team langsar jinga Tottenham pakwa na ni in point som pariat an neya somna Manchester United le som pakhana Liverpool te point som pariat ve an nei ve bokani English Premier League a hian Wolverhampton hi an ngai tu om zual zela khel som pahnia la chak zomi lovin tum ni ron neya tum som te me wan kloma khel som pahnia tangin point ni chawan neya anchunga omte bula som pakwana Burnley nena anin thlauna point riat ni chunjom zelin relegation zone ponchia omjinga niamber West Ham United an thlauna point kwalai ani boka Wolverhampton tan relegate lo tur chuan in siam thatwat atulani Saudi Pro League lama Cristiano Ronaldo khelna Al Nassr in champion an tumti lan tir chunjom zelin an mi khwal Al Khales goal khatin an neya he match a hian minisum thum pakwana Jo Felix an goal masroi khungin minisum li panina Wesley an Al Nassr ta na khung bela minisum li pasarina Al Khales hian Murad Al Hosoi mangin an sipuran su then ma se Al Nassr bokin Sadio Mane mangin minisum sari pasarina an goal thumna an khunga heminu hian additional time minisum kwa pakhana Al Khales player Dimitrios Korbelis an red card choin minisum kwa paruna Cristiano Ronaldo an goal ro puibik akhunga busala cross ball bicycle kick goal moi big lan tirin gola alo chantir ani Ronaldo hian UEFA Champions League ka sahni sompariat khan Juventus laka bicycle kick goal ro pui anei towa kum sahni somni pali khan November tha Poland laka Portugal tan bicycle kick goal ro pui bok nei to bokin tun tuma po hian kum somli apum to chungin awang laya ache danena danglam tamlo takin goal ro pui bik akhunga fakpo a hlo hle ti hian Ronaldo hian a careera goal zakwa somnga pali akhung tlingta a goal sang khat khung tling turin goal somli paruk chau khung bel amamo to ani Ronaldo hian ramle club tan match sang khat janhi somko pariat khel tling to in goal zakwa somnga pali khungba ka hian assist janhi somnga pakwa anei tela goal khung dana hian hat-trick tum somruk paruk siam to in penalty tum janhi sompanga apeda tangin tumza somre da pet goala free kick goal somruk pali nei bokin free kick goal tel lovin penalty area pona tangin goal samsari pahnia khung towa
penalty goal tel lovin penalty area chunga tangin goal zaruk samthum pariat akhung tling to boka ake velamin goal za samret pahni khungin ake dinglamin goal zaruk som palia khunga alu mangin goal za samnga paruka khung boka atak sapeng dang mangin goal ni akhung boka ni USA lama MLS Cup Conference Semi-Final a Inter Miami in Cincinnati machonin sili final chaka Inter Miami tan minisam pakwana Lionel Messi an gol maswai khungin minisam nga pasarina Silvetti ana khung bela Allende al minisam ruk panila minisam sari palina a Inter Miami tan khung bel vele bokin heme cha hian Lionel Messi an gol maswai khung ba ka gol thum dang a thiantena an khung hi asiam sak vek boka Messi hian assist thum le gol khat nein Inter Miami tan a tholok le ya sili faya a team chakpuin MLS Cup Conference Final ain lan kai pui ani Messi khelna Inter Miami hi Eastern Conference a omania wangin ti hian Eastern Conference Final match an khel don ta a Inter Miami in an club chanchina Conference Final an impet kai masak ber an tonga Lionel Messi an nei nuwa an dai ngai lo ram an dai pha ngai lo ram an dai ta zel ani Messi hian MLS season kalmeka hian post season an ti big hemi regular season nolama hian goal contribution goal a khung le assist nei bel khom hi som pahni apuitlin towa chuwangin Messi hian record tharasiama post season hun khata goal contribution nei tamber record asiam der towa he a record hi puntir turin hun tha ala nei tel don bokani ti hian Messi hian a career ram le club tan bel khomin match sang khatja somthum panga a khel tlingta goal zaria somkwa paru khung tling toin assist zali pali anei tling der to boka goal a khung dan bi ka hian Messi hian hat-trick tum samru ka siam towa penalty tumza somli palia pe ta tangin tumza som pahnia pet goala free kick goal somruk pakwa nein penalty area pon atangin free kick goal tel lovin goal za panga khunga penalty area chunga tangin penalty goal tel lovin goal zaruk soma khung to boka ake velamin goal za sari somnga pahnia khunga ake dinglamin goal za soma khung boka alu mangin goal somthum akhung tlingbok atak sapeng dang mangin goal li akhung tel bokani ole khatichin kha tu nai in khel sang tele abe bom kan soi the chin chu ni phot ro se